nk'uko tubikesha ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, abantu barenga miliyoni 170 barwaye hepatite C. Muri bo abarenga ibihumbi 12 barapfa buri mwaka kubera iyi virusi ya hepatite C. Hepatite C iza mu za mbere mu gutera indwara z'umwijima, harimo kanseri y'umwijima. 23% by'abantu bashyashya bandura hepatite C bayandurira mu kwitera ibiyobyabwenge, kandi 33% by'abapfa baba barayanduriye mu kwitera nanone ibiyobyabwenge. Nyuma yo kwandura virusi ya hepatite C, abantu bari hagati ya 50 na 85% ibatera indwara y'umwijima bitewe n'uko iyi virusi ikura buhoro buhoro ku buryo idahita igaragaza ibimenyetso. Muri Amerika, iyi virusi iza ku mwanya wa mbere mu gutera indwara karande z'umwijima ndetse no guhindurwa k'umwijima. Hepatite C ni virusi itera indwara y'umwijima, ikaba ishobora kuba mu mubiri w'umuntu mu gihe cy'imyaka 11 itaragaragaza ibimenyetso, ariko irimo irakura. Reka dutangirire ikiganiro ku buryo hepatite C yandura. Virusi ya hepatite C yandurira mu matembabuzi y'umuntu urwaye hepatite C, by'umwihariko ikandurira mu guhuza amaraso. Ibi bishobora kubaho mu gihe umuntu ahabwa amaraso, mu gihe akoresha inshinge zimwe ku barwayi batandukanye, ndetse no mu bantu bitera ibiyobyabwenge hakoreshejwe inshinge. Virusi ya hepatite C yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Virusi ya hepatite C kandi yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, mu gihe habayeho guhuza amaraso cyangwa se kuyandurira mu masohoro. Mu gihe umugore atwite, umwana nawe yakwandura virusi ya hepatite C mu gihe ari mu nda ya nyina, by'umwihariko mu gihembwe cya 3, mu gihe avuka ndetse no mu gihe cyo kumwonsa. Umugore utwite wese agomba gusuzumwa iyi virusi ya hepatite C kugira ngo hirindwe ko yazanduza umwana afite mu nda, haba mu gihe amutwite, amubyara cyangwa amwonsa. Reka dukomeze ikiganiro ku bimenyetso by'indwara ya hepatite C ku muntu uyirwaye. Indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite C, nubwo yandura cyane, ni indwara itinda kugaragaza ibimenyetso. Kimwe mu bintu bitangaje kurushaho ni uko iyi virusi ishobora kumara imyaka iri hagati y'10 na 40 mu mubiri, ariko umurwayi ataragaragaza ikimenyetso na kimwe ko ayifite. Akenshi virusi ya hepatite C ikurira mu mubiri gahoro gahoro, igatangira kugaragaza ibimenyetso ari uko umwijima wangiritse ku rugero rwo hejuru. Nubwo abarwayi benshi bivuza hepatite C yaramaze kuba karande, nabwo abenshi ntibakunze kugaragaza ibimenyetso byayo. Ibimenyetso byinshi bikunze kugaragara ku barwayi ba hepatite C nabyo ntabwo bitanga amakuru ahagije kuri virusi ya hepatite C. Abarwayi iyi ndwara yamaze kurenga akenshi baza bataka umunaniro, ibibazo byo kudasinzira, iseseme, kuribwa mu nda cyane mu gice cyo hejuru iburyo, gutakaza ibiro no kuribwa ndetse no kuribwa mu ngingo. Kwishimagura, umuhondo mu maso ndetse n'inkari nabyo ni ibimenyetso umurwayi wa hepatite C agaragaza mu gihe yamaze kuba karande. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo indwara ya hepatite C isuzumwa ku muntu uyirwaye. Kubera ko abantu bamaze igihe gitoya banduye virusi ya hepatite C nta bimenyetso bagaragaza, ababonwa ko banduye ni bakeya cyane. Aha byumvikane ko bigoye cyane kumenya abantu barwaye iyi virusi, kuko nabo yabayeho karande nta bimenyetso bagaragaza kugeza umwijima wangiritse bikabije. Ubusanzwe virusi ya hepatite C ku muntu uyirwaye ipimwa mu buryo bubiri bw'ingenzi. Gupima abasirikare bashinzwe kurwanya virusi ya hepatite C bigaragaza abantu bigeze kwandura iyi virusi.
Mu gihe bigaragaye ko umuntu afite abasirikare barwanya virusi ya hepatite C mu mubiri, hakenerwa noneho uburyo bwo gupima HCV RNA. Ibi ni ukugira ngo hemezwe neza ko umuntu arwaye virusi ya hepatite C ku buryo bwa karande, kuko 30% by'abarwayi bafite ubwirinzi buhagije barwanya iyi virusi ikikiza. Buri muntu yemerewe kwisuzumisha iyi virusi, ariko byumvikane ko abantu baba bafite ibyago byo kwandura iyi virusi ya hepatite C basabwa kwisuzumisha iyi ndwara. Abantu basabwa kwisuzumisha iyi virusi ya hepatite C ni umwana wavutse ku mubyeyi urwaye hepatite C, abantu bakora umwuga wo kwigurisha, abantu baryamana n'abantu benshi ndetse n'abaryamana bahuje ibitsina. Abandi bantu basabwa kwisuzumisha iyi virusi ya hepatite C ni abantu bahuye n'amatembabuzi y'umuntu urwaye, abantu bafite kwiyongera kw'imisemburo y'umwijima kudafite ibindi mpamvu. Abantu tutagomba kwibagirwa ko bagomba kwisuzumisha virusi ya hepatite C ni abantu bagiye ku mashini yungurura amaraso, ndetse n'abantu bafata ibiyobyabwenge babicishije mu nshinge. Umugore utwite nawe agomba gusuzumwa iyi virusi ya hepatite C kugira ngo avurwe kandi hirindwe ko yazanduza umwana we mu gihe amutwite, amubyara cyangwa se mu gihe amwonsa. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo iyi ndwara ya hepatite C ivurwa ku muntu uyirwaye. Reka tubanze tubamare impungenge ko ubusanzwe indwara y'umwijima ya hepatite C ivurwa kandi igakira neza iyo umurwayi yayivuje neza hakiri kare. Umurwayi ufite hepatite C by'umwihariko itaraba karande afata imiti mu gihe cy'umwaka cyangwa se akarenza, bitewe n'ikigero iriho cyangwa se uburyo akurikiranwa n'abaganga. Umuntu ufashe imiti neza aba afite amahirwe menshi yo gukira neza ku rugero rwa 99%, ariko ibi byemezwa nyuma y'ibyumweru 12 ahagaritse imiti kandi akurikiranwa neza. Umurwayi uri kuvurwa virusi ya hepatite C agomba kujya kwa muganga buri byumweru 4 ndetse no ku byumweru 12 nyuma yo guhagarika imiti. Reka noneho turebere hamwe ingaruka indwara ya hepatite C ku muntu uyirwaye ndetse n'uburyo bwiza bwo kuyirinda. Ingaruka za hepatite C ku muntu uyirwaye ni ukwangirika k'umwijima ku rwego rukabije cirrhosis, ndetse iyo bikabije cyane bivamo kanseri y'umwijima. Mu kwirinda ko iyi ndwara ikomeza kwiyongera no gukwirakwira, hagomba kongera ubukangurambaga mu baturage, kurwanya gutizanya ibintu bijombana ndetse no kurekera gukoresha ibiyobyabwenge. Ibindi byakorwa mu kwirinda ko iyi ndwara ikomeza kwiyongera no gukwirakwira, abantu bagomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kwisuzumisha kenshi ndetse no guhozaho isuku y'umubiri. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.